Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abantu 19 baguye mu mpanuka y'ikamyo yari itwaye abacuruzi bajyaga kurangura utuntu mu masoko atandukanye. Ubwo yari igeze ku muhanda Huima Burisa hafi ya Hillside Secondary School mu karere ka Bugoro by'Uganda mu burengerazuba bwa Uganda. Abatanze amakuru bwa mbere na polisi bavuze ko kamyo mu bwoko bwa fuso yari yuzuye abantu biganjemo abazunguzaye bajyaga kurangura igeze ku musozi buri imbaraga ziterera isubira inyuma. Yica abantu bari mu muhanda. Inibirinduye yica bamwe mu bari bayirimo. Polisi mwa gace yavuze ko abantu 19 ari abagwe aho ngaho ku kanya. Bicaye ko ari abagwe mu nzira bajya kwa muganga. Abatunga isoko rya Huima ngo bakunze kugenda hejuru y'imizigo y'amakamyo abavuye kurangura kandi ngo nabo ubona ko pakiye cyane mu mihanda itameze neza. Nubwo bwose abatetsi bakunze kwamagana bene imigirire. Abaturage kwa gatatu mu gitondo baramukiye ku ruhukiro bw'ibitaro bya Huima baje kureba imirambo y'abantu babo, ariko uretse amarira n'agahinda ngo bananyagirwa kubera ko banamukiye imvura. Abanyamakuru bagize ku ruhukiro bw'ibitaro bya Huima bavuze ko bapfuye bashobora kuba baruta kure cyane. Abo batangajwe na polisi 19. Abaturage babwiye Daily Monitor ko inkuru yabaciye umugongo kuko amashusho yacicikanye ku nkoranyambaga yerekanaga abantu babo basanzwe bazi bari gusamba cyangwa se imirambo yabo. Hari abaturage banenze ubutegetsi ko bwajenjekeye gushyiraho amategeko akakaye abuza amakamyo asanzwe gutwara abantu bavanze n'imizigo, ariko bikaba bigikorwa muri iki gihe. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banatsko Sena ya Amerika yatangaje ko igiye kongera kwiga ku kuba igihugu cya Kenya cyaraye ububasha bwo kumunwanyi wa NATO nubwo itari mu karere umuryango wo gutabarana w'ibihugu bya Amerika n'Uburayi bikora ku nyanja Atlantika biherereyemo. Ibinyamakuru yayo bya Kenya na mpuzamahanga byavuze ko Amerika isanga Kenya ikwiye kwambura ubwo bubasha kuko icyeza abami benshi nk'Ubushinwa n'Uburusiya na Iran kandi bikaba ari ibihugu by'abanzi bakomeye b'Amerika. Ububasha bwa Kenya bwo kumunwanyi wa OTAN wa kure yabuhaye na Perezida Joe Biden ubwo Perezida William Ruto yasuraga igihugu umwaka ushize. Amakuru yavuze ko Kenya yahabwa ubunyamuryango kubera uruhare rwayo mu kurwanya iterabwoba no gushyigikira ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kugera ku mahoro hirya no hino. Sena ya Amerika yavuze ko igiye kwiga ngo urebe niba bikiri ngombwa ko Kenya igumana ubwo bunyamuryango kabone n'ubwo iri mu bikorwa bigarura amahoro muri Afurika na Haiti, kuko imikoranire ya gisirikare yabo n'ibihugu nk'Ubushinwa, Urusiya na Iran bidacana uwaka na Amerika biteye impungenge. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko mu zitatu binyuze muri Kongere ya Amerika bamaze gufata uyu mwanzuro ko bitumvikana uko umunyamuryango w'umunywanyi wa NATO afatana mu mayunguyungu n'abanzi ba Amerika nk'Ubushinwa n'Uburusiya bamaze igihe mu ntambara y'imisoro. Mu isuzuma Sena ya Amerika izahera bureba niba Kenya yakwambura ubwo bubasha. Hazarebwa igisirikare n'uko inzego z'umutekano za Nairobi zibanye n'ibihugu by'Urusiya n'Ubushinwa. Mu byihutirwa Kenya izahomba mu gihe yakwamburwa ubunywanyi bwa OTAN harimo gukoreza ubugura ibikoresho muri Amerika mu buzima butandukanye bw'igihugu ndetse n'amahugurwa ahuriyeho yakorwaga ikiguzi kikishyurwa na Amerika ndetse no kuba hari amadeni yabonekaga kuri Kenya byoroshye nk'igihugu kiri bugufi bwa OTAN. Kenya kandi ngo ishobora kuzagurwa no kugura zimwe mu ntwaro zemera ibihugu biri muri uyu muryango wo gutabarana. Umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yavuze ko abaturage babirana umuto bakwiye kuryama bagasinzira kuko Abanyamerika n'ibiga kuri ingingo bazayigana ubushishozi kandi baramutse banabyanze igihugu cyahomba akantu gato cyane ariko kikagabana ubwigenge n'ubutavogerwa bwacyo. Hagati aho Rigathi Gachagua wahoze ari Visi Perezida wa Kenya yabwiye abanyapolitiki bari kumwe muri opozisiyo ko abantu bazamutenguha bakavamo bagasanga Perezida William Ruto bazatungurwa nuko bazisanga bashyizwe hanze. Uyu munyapolitiki yavuze ko afite amakuru ko Perezida Ruto ahora ashaka kuryanisha abatavuga ubutegetsi bwe agamije gushaka ko yaziyamamaza muri manda ya kabiri mu matora ari imbere. Bwana Rigathi Gachagua yatangiye ubukangurambaga bwiswe Ruto One Term cyangwa se President Ruto for One Term in Office, avuga ko ushaka kuvamo azicuza. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe Perezida Evariste Ndayishimiye w'Uburundi yashyizeho guverinoma nshya yewe na Minisitiri w'Intebe Nestor Ntawuntuye wasimbuye Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Guverinoma Ndirakobuca yarigizwe Minisitiri 15 gusa Perezida Ndayishimiye yigabanyijeho babiri anahindura amazina ya ministeri zimwe na zimwe bitewe n'uko ari izahurijwemo inshingano. Alain Tribert Mutabazi uri Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ari abasirikare kuva muri Kamena mu myaka 5 ishize yasimbuye na Marie Chantal Nijimbere. Martin Iteretse usigara umudepite yasimburwa na Major General Rudasi Ndaruzaniye muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu. Ambasaderi Edouard Bizimana yagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubufatanye n'akarere asimbuye Ambasaderi Robert Shingiro muri izi nshingano kuva mu myaka 5 ishize. Aritemo Katiyabwo yagizwe Minisitiri w'Ubutabera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'iterambere ridaheza asimbuye Domine Banyankimbona wari muri izi nshingano kuva 2022. Lieutenant General Gabriel Nizigama yagizwe Minisitiri w'imirimo abakozi ba leta n'ubwiteganyirize. Muri Nzeri mu myaka 3 ishize yarirukanwe ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bya Perezida Ndayishimiye ashinjwa kunyereza umutungo w'igihugu. Nizigama n'umwe mu bakekwaho kwifatanya General Ngiyome Bunyoni wowe Minisitiri w'Intebe w'Uburundi kuva muri 2020 akageza 2022 umugambi wo gurika ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Guverinoma nshyigiyeho mu gihe Burundi bwugarijwe n'ibibazo byinshi cyane mu bukungu ndetse no mu mibereho y'abaturage biturutse ahanini ku ibura ry'amadovize ndetse n'ibikomoka kuri peteroli. Banki isigaragaza ko umusaruro mbumbe w'Uburundi wari kuri miliyari 2.65 z'amadolari muri 2020 ubwo Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi
ariko umwaka ushize wageze kuri miliyaridi 2.16 z'amadolari. Abarundi basengura politiki yabo bavuze ko nubwo Perezida Ndayishimiye yagabanyije guverinoma, icyo yakoze ari ukwigwiza ububasha mu gihugu, cyane ko hari ministeri 2 azajya akurikirana ubwe bwite atakize mu zatangajwe. Abandi bagaragaza ko nta miruka zabaye kuko nta kigaragaza zije gukemura uretse ko abadede bihambiriyeho ubutegetsi bwabo, cyane ko imyanya yose ikomeye mu gihugu bayifite, uhereye kuri perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida wa Sena na minisitiri w'intebe. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe abaturage bakoresha umuhanda mu Bandamimba muri teritwari ya Rukare berekeza mu mujyi wa Goma bamagana ihohoterwa bakorerwa n'abarwayi bo mu mutwe w'abazarendo kuko bahujije bariyeri ishyano ryose. Ikinyamakuru kiteze cyamaze ko abaturage bagenda n'amaguru cyangwa se baca mu nyabiziga bishyuza nibura 60,000 by'amafaranga akoreshwa muri Kongo Kinshasa kugira ngo babashe gutambuka. Hari umuturage uvuze ko kugira ngo urenge bariyeri ubanza kwishyura amafaranga kandi ko umwazarendo ayaguca bitewe n'uko yaramutse ndetse ngo utayatanze ntabwo hanyura. Igiteye impungenge abo baturage nuko ngo ubundi buryo bw'umutekano uke buri kwirema kuri uwo mukandara w'umuhanda. Aba baturage bavuze ko batazi umucunguzi n'umugizo na muri abazarendo, bagasebera ita ko niba ari wazabacungira umutekano bakwiye kwigishwa kuko bakabije basoresha buri kantu kose kandi nta nyemeza bw'icyo batanga. Ibi ngo byazamuye igiciro cy'urugendo kuva muri Barikare berekeza Goma byavuye ku madolari y'Amerika 70 bijya ku ijana, ndetse ikiro kimwe cy'umuzigo cyabarirwaga $1 ry'abanyamerika. Abatagisimeni bagice $1.5 kugira ngo nabo babashe kubona bagenda basurira abazarendo. Naho umutwe MRDP twirwana watangaje ko ingabo za Kongo Kinshasa n'umutwe FDLR bagabye ibitero ku Banyamurenge batewe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Mu cyumweru gishize twirwana yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bari gutorezwa mu Burundi kugira ngo bifatanye na FARDC, ingabo z'u Burundi n'imitwe wazarendo mu kugaba ibitero ku Banyamurenge. Twirwana yasobanuye ko amakuru yizo ifite yemeze ko mbere yuko abarwanyi ba FDLR bava mu Burundi buri wese ahabwa amadolari 50 bagakomeza mu gace ka Ruvungi, Rubarika na Remera aho bashinga ibirindiro by'agateganyo. Umuvugizi wa twirwana Kamasa Nakizi Welcome ku itariki 5 Kanama yatangaje ko ibitero bya FDLR, FARDC n'undi mutwe wa Mayimayi Ngoma Nzito byatangiye muri Rumba na Rugezi mu Majyepfo ya Minembwe. Twirwana yemeje ko ingabo z'Urundi zitagize mu bitero by'uwo munsi, isaba ko ziba Burundi umugambi wo kurimbura Abanyamurenge kandi zikavuvamo ku mugaragaro. Twirwana yatangaje ko ishaka amahoro ariko ifite uburenganzira bwo kurwanira abaturage bari mu kaga yifashishije uburyo bwose bwemewe n'amategeko. Naho muri Tanzania Ruhaga umupira urirutse kwimwa mu rwo kwiyamariza kuba depite mu ishyaka CCM muri ku butegetsi, yegire minisitiri w'abazarendo ahita atorerwa nk'uhagarariye ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu agahangana na Perezida Mesi Rwasani mu kwezi kwa 10. Iri shyaka risanzwe ritavuga n'ubutegetsi ryamwakiranye yombi ndetse na perezida waryo Dorothy Semu wari waragenwe nka kandida Perezida Higama amuha amahirwe yo kuvana ku butegetsi Samia Suluhu Hassan bakoranye muri guverinoma. ST Wazalendo yavuze ko Ruhaga Mupina ari umuntu uzwi cyane muri Tanzania bumva afite byose ngo hangane kandi gahunda yari n'umwe n'ubundi ari ukuvana Samia Suluhu Hassan ku butegetsi. Hagati ari ku kandi perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yambuye udiplomate Humphrey Polepole woza ari amazeri wa Tanzania muri Cuba bizamura umwuka ucyushye mu gihugu. Bwana Polepole yeguye avuga ko atemera icyerekezo n'imitegekere ya Samia Suluhu Hassan yaba mu ishyaka ndetse no mu gihugu muri rusange. Ubuhaci witeka ko yambuwe amapeti nka ambasaderi, ariko urebera hafi ibintu bavuze ko Perezida Samia Suluhu Hassan ashobora kuba atiyumvamo abantu bose bawe imyanya n'amagufuri yasimbuye ku butegetsi uko ngo ari ikintu gisa no kwibasira cyane mu gihugu. Naho umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS ryo ku butegetsi muri Kongo Kinshasa Augustin Kabuya yibase bagaragaza ko bakunda Perezida Tshisekedi kurusha umubyeyi we. Mu nama yamuje n'abanyamuryango wa UDPS, Kabuya yagaragaje ko abantu bagaragaza ko bakunda Tshisekedi imbere y'uko ajya ku butegetsi 2019 batamukundaga kuko icyo gihe atavugaga rumwe na Joseph Kabila. Ati umunsi abantu bashaka ko twizera ko bakunda Perezida Tshisekedi kurusha nyina Marite Tshisekedi wamuzanye ku isi, ariko ibyo nagasuzuguro. Ese mu gihe cyahije ubwo utavugaga rumwe n'ubutegetsi nabwo bakundaga Perezida Tshisekedi? Uko niko yibaza. Kabuya yavuze aya magambo mu gihe bikeye ko abantu bashaka kugira nabi umukuru w'igihugu, ibyatumye inzego z'ubutasi zijisho ku bakorana bya hafi n'umukuru w'igihugu. Izi nzego zateye muri yombi abasirikare bakuru nka General Christian Chiwewe Songesa ubaye umugaba mukuru w'ingabo na General Frank Ntumba usanzwe umuyobozi ushinzwe igisirikare umugore w'umukuru w'igihugu. General Chiwewe yigeze kumvikana ko kundi Imana Perezida Tshisekedi bityo ko adashobora kubagambanira. Mu gihe ari umugaba mukuru w'ingabo yihanangirije bikomeye wese abagambanyi batumiro rya FC23 ari kumeza gufata ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ku musozo wambwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kujya zisaba abanyamahanga bo mu bihugu bimwe na bimwe gutanga ingwate $15 by'amadolari kuri viza z'ubukerarugendo cyangwa se z'ubucuruzi. Iyi gahunda yatangajwe ko kabiri nk'imwe mu ngamba za President Trump zo gukumira abimukira barenze igihe bemerewe kuba muri Amerika n'abandi badafite ibyangombwa. Biteganyijwe ko iyi gahunda izatangira kubahirizwa tariki ya 20 Kanama. Ingwate ikazabira hagati y'U$5 by'amadolari na 15, cyane cyane ku baturuka mu bihugu bifite umubare munini w'abarenze igihe bemerewe kuba muri Amerika. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko bitatangaza muri nyayo bazagira ingaruka n'iyi gahunda, ariko yavuze ko nibura abantu 2,000 bashobora gusaba kwishyura izo ngwate mu gihe cy'igerageza. Kuva Trump yajya ku butegetsi muri Mutarama uyu mwaka, Amerika yazamuye ingengo y'imari
yifashishwa mu gukumira abanyamahanga badafite ibyangombwa, ikaza uburinzi ku mipaka, ita muri yombi benshi binjiye bunyuranye n'amategeko. Muri Kamena Trump yambuye abaturage b'ibihugu 19 byiganjemo byo muri Amerika uburenganzira bwo kujya mu gihugu cye, asobanura ko byakozwe muri rwo kurinda umutekano w'Abanyamerika. Raporo y'urwego rushinzwe winjira n'abasohoka n'umutekano ku mipaka yerekanye ko 2023 habonetse abasaga 500 banegeje igihe bemerewe kuba muri Amerika, barimo 49 muri Mexique, 41 muri Colombia, 20 muri Brazil, Haiti, Venezuela na Repubulika ya Dominicane.